Assalamu alaikum Oşqabardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы германдары, саяпкерлер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат районунан салам айтабыз. Ноокат районунан Чилисайда турабыз. Чилисайдан кайрадан эле Шухрат ажынын атын тартканы келип калдык. Биз менен бирге болуңуздар. Атты байкаңыздар. Мына Байтору Кайман атындагы ат чыгат экен туугандар. Атты көрүңүздөр өзүңүздөр. Формаларını, бычымыны байкаңыздар, лайктан басып коебуз туугандар. Ажака жакшы аттар чыгарып жүрөт. Бул чыгарылыштагы аттын маалыматын сурасак, биз менен бирге болуңуздар. Ажака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келей. Ден соолугуңуз жакшы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы атызы. Аттын окуу болдузбу? жумалар менен. Жума марек болсун. Аттын бир дагы красавчиги келип калыптыр, кайрадан эле. Канча жаштагы ат чыгарабыз эми? Отты яшы 7 yaşar. Жаш боюнча 7 жашар. 7 yaşar. Асыйга 4 асый экен да. Ат красавчик ат экен, баягындай. Кабактары келишкен, мына форма, бычымы. Өзү дагы улагы жооп дууду. Улагы жооп деп келди. Кече балдар бары чопушуп Такулакка. Такулактабы? Жактар таза. Улагы жакшы экен деп келди. Бу пародасы кандай деп келди эми? Пародасını bilmeyim. Жаңы ат келиптир да жаныбар, а? Улакка балдар текшерди, салып көрдү. Hamı okut gördü. Жакшы чыкты. Hamı oku joydu eкен. Бою канча чыгып калат? Нарака бастырынчы үстүлөрү кандай экен? 65 га алырсың. 1.65 Байтору деп койдук дедиңиз Кличканы. Мына атты өзүңүздөр көрүңүздөр Байторуну. Тегин точно билбедиңиз, кайердин аты болуп калды ошондо? Bilmeyim, özgönden alıp geldim. Өзгөндөн келди. Üstlörü kандай üstlörü? Üstleri mene tortup, oldurkasını tortuyun. Uzunduktары uzun eken ha? Hamı yoku joydu, ot vurmaz. Dakşat. Teyip tiştemey eken? Yok, öte yok başa. Ceviç kanday eken? Tekşerdingizde? Yakşı, numasını tutup. Saratan jemderi kanday bolgon eken Saratay? Ay, bakıp koyuptu. Cinde minişkiydi, şu. Bagıp koygon, bagısı gelgen. Bir görsetebizbi? Mana minişki, körsetem ben, pattan koyuyorum. Koy veremiz. Muna tuğanlar, Baytorunu gördüңүздөр. Ekranınızda görüp turgan. Jaksa baylanışa öresler. Sizlerden like, bizden жаңы чыгарылыштар эми. Скорустарын көрсөк таганан баасына токтолобуз. Я жаныбар, мына ажаканы чабып кетип атышын көрдүңүздөр туугандар. Чаңытып кетти, чаңытып. Ajaka dadileke sattın üstünde. Ana yürüyüşünü hem görüp alsan. Uşul video, uşularda görüp alsın den ha? Yeme teni başına cevap verem dediniz. Teni başına cevap yeviçi ya. Ceviç ne? Ha şu at. Uşul at, uşul teri. Da bastırın üstlerini tartaylığına bağısını aytın. Kaytarın hem bağısını aytın acaka. Bağısıya yapıştırıp gelgenge koruyup aytama. $3.900. Gelgen bağısına karap durur. $3.900. Söyleşiler bulat. Kaysıl nömerlerime baylanışat. 502. Plus 996 502 19 80 80 nömerimle baylanışastar. Ajakan Baytoru sefirde oldu.